Eti Kwabena Boakye Copson. Any Vivian Jill Lawrence, Edin to Kobe Abesa for some media, and Sini Nafa Sika Sembia Chese, Kwabena Boakye Chiremua, Vivian J. Achinadi, Abranon acte, Susan Atudin Abroa Mafia, any ya basabasano. But Jessica Sembi, Ankoye, Amene, Wakaya, Ashina, Wabakasa, I'm a Vivian J. Sono, Abakasa, Mamma Chirimuna Cherewajon, Eddie Mame. Ewa comment section, I hate Penya Brook Media, Mesra say any demo. Obe like keep video down my subscribe button, somebody click notification and updates update somebody to the wide and mama ewo comment section. Now for to share them on training now so your honor more at PENYAH Brook Media. You're very active. We actually quiet. They follow your Facebook, Instagram, TikTok baby. I honor more at PENYAH Brook Media. Now let's go to the conversation. Over Kaya, Kumawood moving yes air form now. Obia ya jani obe start ni special series just say or no so better no for many crew. Now omo are coming out with series obuma Kumawood and top from kura said Nigeria phone bina say obo a ye wo Morris Sam any production ye wo way no sabe ana Kumawood stars no so no Kumawood movie industry say e from obi aye na adwene so that Kumawood movie engu condemn enti we kaya emu ho ne hunu say there's been a new series on the internet as na to the Abroa Mafia as Abroa Mafia nipa no ye main actor and that's main actress Vivian Jill Lawrence ono so energy na ono kra na ye Abroa Mafia no ma that series no ye hwem no na say enipa oye key player ye say o play key role so ewo mu Kwabena Boakye Copson nei ode abufu kase ono say oni Vivian Jill na omu that series no What did I miss? So I'm so glad one thing, one baby anymore. Who know piano? Who know piano? Who know piano? I sent 2% was samba. Hey, with the music like BBLU. And make you try my name more piano with them one another. I say, will be coming over the other name to be a woman. And if you do my work, effing. All by dinner more solid. I'm a day. Oh, that's all I was telling my mamma clown. Hospital. So, na adwa pa mi donya me wo bwate besin ka mama wutiri hu nyina tutu na ma person bi dia to so am ejelu pa we ade awatu and what you go say another is about ne friend no so no ya basabasa ni nyina na Vivian J ewo mu ana Kwabena Boakye Copson ono ewo mu me say oni Vivian J aye adwuma che na nyina na Vivian J production what I say na ekoya koduru point bi say na ye hu say Kwabena Boakye no oni Vivian J acting bi na say Gabu bi abede omuntam ase omuntam kra na mentimo se bi aba omuntam akarakasa kakra bi ko be kai kra na omu program bi e mai ka so omun pop champagne for togetherness ene se wo de kire se mumienu no otan bia ni muntam but that dey kra no face expression Vivian Jill Lawrence e dey ma na enye encouraging 4 3 2 Across omuntam and shada enwo papa so it was in 2024 mu ana Vivian Jill Lawrence on a Polino multimedia Papa J acquire this particular interview what I say me yeah juma na me who said directed by Vivian Jill me pese me who mistake it were bi wom me yeah juma bi ma Boakye I'm not supposed to say it here but me come woman who said me yeah juma no me ana me directed me acting and I'm yana me story no. Okay. To me and this story no come. Boakye felt like ni peshe. Obeti me a continue. Me we ani so no en sabim. Okay. No what ended. My ending no. Me ni me me wie medjuma. But one friend say be a mom me pese me biem say oh kana go so said en ko for si penny den ka yen to asem so Boakye to aso ad. E long. Enya story bi na wa. Ya to aso ad say ya criticate nyoma bi shemu ni ade. Udi views na chi anti twan. Na yen start new one. Okay. We are so a beam. Nti unsa kwafo notice ya hu say mbiemu ne part na nyame. Yeah. And I love that.
Okay. Yeah, because someone who says say Vivian kebi a onye say. Go for friend me kwa na minim. Go for friend me na sometimes we read the comment ni bia. Who say no more. Ti adwuma no de say YouTube ba wo ye na wo ye ni ya. E na nye ni nyina na abetimi aye. Na Kwabena Boakye so I starting the crew. Also I starting the production na. Etwa movie. Emma the first ayikura no. Vivian Jill Lawrence and a director ye bibia ba say it got a point na entoa so bi toa so no na Vivian Jill enka ho at that time no na Kwabena Boakye say was start enwinwi eka kansam ketenket in 2024 no Vivian Jill ko sign it e wo Polyno Multimedia a YouTube channel so ni studio o ko sign it e wo hono mo na say that interview no ya bookmark ato ho it asem article da kakra na it was just this 7th June 2026 week ye wo mu ye and Vivian Jill as a grantee another interview. And about Chiremu, that time na Kwabena Boakye no was said in common after say Vivian Jill how was your permanent friend the company mu and even Kwabena no on the company na tell ordinary firm sika kwa no odi this or the man na on farm man no aketua kwa the man na enso any name bi asa na e koso company ma mu na e ma ono Kwabena Boakye no na ni enye ho. I say it Vivian Jill e kwa sign it e wo horrible ko church nsemu GBBM wefe we yebi we hia we ya ode banti na me pese ono na me po bi a wan yin cha me kakra a oni abrewa no ebebo so anase abrewa no be nyina che no ti ye frɛ Boakye mu ye frɛ obehwa a me ye mu nyina interview. That's when I started. Wow. Enti ye twa na no and I started say me build story bi e wo mitrim na I bibi si mitrim a say that say me twa to na me audio ato ahwa na refi. And I'm a H0T Foundation. It is single parenting me by. Now ye nya sponsors near the or who for no a bit me buani akoye aye bi we crabia so be here no maybe near the na brain doors. To me decided a mayor story at H0T Foundation so. Na sika menya free YouTube no. It you me crew car. Na me the eno na ye foundation. Wow. That's when I came up with Yabasabasa. Yabasabasa no. Na me frame me director no. Okay, abro mafia no na me director ne ba set so. Me ye me since nyina na me de ama no. Na me ma acting. Sometimes of phrases ni bi na that's not what I me person all can na ma correct no. Nti me friend na am say ever me be your story at H0T Foundation so. But this time around I want you to give me the chance to direct. If I need help I'll let you know. And also believe in me. I said to you, why not? So I started Yabasabasa. And I'm trying Yabasabasa. You free one and me betcha. So so me crew ni beka me started adwuma na me first abrewa mafia na me try na no. And I'm ma crew ni ne cast ni nyina hia me o mekle no bia wo ho. Nipa no ni ho aye Matodasare. Okay. Mary no wetu kwan. Na me ka che o mu say adwuma na me beye no. Ye simani so ne doso. And I make a free tete na mabe mother e wo Kumawood mu. And I me vision am dia ba adwuma nim no. Me mpese bibi be distract me. Okay. Enti ade aye friend camp. Ani ade aye friend team. Me ni bi. I'm a mother. To be ote a hobia no. The cameraman you ogina hwe ya me dance ni. Okay. E ye me ba. Obi free baby ba nipa cross ye me ba. Ti wa wote he bia no. Enye adwuma bia meye bia na obeye bi. Wow. Say my story na me hu ni say nipa sumasi ene betimi ro na mamia. Me meka say we wo me camp ntie o say chinchina me di utwa. Wow. E bia na wontimi ro no. E bia na ro ne mfete o. Aside that, e was so bin so didi. Me kan sasem way that was my first abrewa mafia. The year meeting na me kasem way. Enti me meye me camp ni. Me team ni. Na other people were talent ni bi wa abonten a e bia through me and e be showcase ya many people say oh not knowing say this person is very good. Yeah. And guess what e be mu de bia Of course. me casti obi a na me read the commenter e bia na nipa no wa ye adwuma bebre but me set so no ye hu nipa no say oh wow. Yes, of course. So I say Sure. and na Nyankopon de adum bi adum me a so ba me set so edin a me de be ma okra keke no ukọ other set almost I use that same name. Sure. Other set because omunim say ye hu omu through
me roa me dem awon dipa bebre Of course. obi ti say ajo bakwajo obi ti say afrakuma me man lazy ene ba bia ono ani production kra no o kan lazy ani ehu ni ye nti o use lazy say obi ti say Elvis your friend is your friend Jace me anam de Elvis man majo ni din dia ajo friend ya Oh. menam de majo ti ni dia ada e wo ni ya menam me friend majo almost all the cast biano Wow. Inti sana ye. Inti me de minya kapunda. Enne say ya me say me mfre obi. Me frɛ no na nipa ko ni benya time mama me. Ko me to me bo ase ye madwuma. Me ndwene sika no ho me dwene adwuma ne ye ye ho. Ɛna Nyankopɔn de adom bi adom me so say obi aba me ho a ye hu no. Wow, that's true. That's true. Because me can have from it here cry me test. Vivian J acquired that interview on the 7th of June 2026. Adachinye 8th of June 2026 ya ene hunu se Kwabena Boakye kopsi waba Facebook na o make post bi eno diga tire say personal attack interview but people don't know we'll let them know. Kwabena Boakye say interview bi akoso na a personal attack interview na mu de munim but very soon mu be hu mu ye na se Kwabena why kro na ni kakra kwa so de asawa ne dobro ye hu why ni miente. And was I making another post? And what him say pure hatred for me shown all over. You can't change the narration. Just say or tie. But make us in the pain. Won't mean the son the narration won't mean the son. I dare not ya kunchire one day. Won't mean the son. Make us. Let the people talk about those things. Stop blowing your own horn. More be lie. You can't erase my impact. The whole nation knows. Me catch them. Me wabra bomu wo life mu. My ye be pain because movie industry no. Me no why ye be pain. It won't mean be pain. Wo beti ma ye day won't mean be pain through wabra bomu. Me impact. Me more than money ma ho de kakra me support to djumadi. Won't mean be pada na wiase nyina anim. Wo be ka wabra ma afia no ene ya basbasa nyina wiase nyina ya we na me catch you say kama manfo nkran na nka wo ensem we jai se wanka se wo buro wo trumpet no jai just say making so many posts in Facebook there's Kwabena Boakye one sema wo kan ase hwa you are referring to the interview Vivian Jill ekoya ye Kwabena e dia asem na ekoso ana fe Kwabena se obekasa Kwabena se wankasa ne homete ne vote waye wache owu enti Kwabena ebe kasa na wuza Kwabena kasa yemu no e o kire mu se abro mafia series na Vivian Jill ni twa nyina no ni etua ne ka formula mo say few days in Iba me posting ma bu me wo enye comedy enye video bi ye twa me ne twam me be posti say you talk say to be among kofobi Kwabena mabre me din ka we post video bi about my brewa na wo come asem say obaye adwuma bi ma me na adwuma na obaye ma wa nana no a obi enim sa wonana odo no kronkron akese Kwabena Boakye chidie wonana bi eni ho biem na oledi so wa ye adwuma mpa ma me na say adwuma no wo hu say adwuma na fa dentia na wo si adwuma no no wayi me fi ya basabasam that same man na wo si abrama fa na ofese wo si say adwuma no but sorry nso fa na emu abie abrewa etoda wonana woya na say hit kakra bi no ma mpemfuo bi Kwabena Boakye na okoye sei kwa pacho no ba be pacho enu ntina me first video bi am ye me kasi ma pacho sa me nim de ma ye no watom ya twini fa bebiri de na mo so kra nam me so wo hu wo mo watom ya pinti black akiro mu nyina 71 Abraham me di nkomo ne wo Kwabena Boakye de bia na me su dem o fra me ba ya na me se buso na ma betoto nyama na me kɔ asa nyama ye video no obo ase o me frifie ma ba golf park de nim boase bia golf park chi akwan bi da hokoko kura so na ma be gina yi because me ye ofia ni panti ase ma me ni pantwe ma me nye video we ene me kan ya fa moto abe gina na me ye video we
Already, you've been wicked to me. Me on pamasem o time. What matter when mama cry you the kakaka one. But deep now she in the woman now showing with true colors. Nya kwada, mo 38 years, I got 2 years, me 40 years. I'm not a small boy. Me no 90 years into one fan akra na me say na me didi di mochina. Already me ba 19 years. Hwe, me be years as last year me junko fan anko university. Dey na fere say Kwabena Boakye. Na the university ahenya de ko. But already one mwame. You let me take some decisions. Be I me life-changing decisions. Me take it wow. But who appreciate me? Who appreciate me on any day? What am say to be here drum me wa kuma mi da. Ajimi hiti wa chiri. E ma social media. Na oba wo dia me me be transfer so wo muna. Hwe adwuma oba ye ma me nan sin. Umuna ya ma o mu nim sinim kra say wa cha de o na de na esi. Umunai uma bontu so fokro bi say mem say so na no aba wo. Me no akongofo say so. Already about say so. Ba me from adwuma wo ye ma me and do akwata interview say an interview am post ye say why you adwuma ma me e ma wo say adwuma kama kama wo say adwuma kama kama. You wanted to get rid of me on the same month because na yabasa no claim me film dada. Intena na aka abroma afia no nko a. So you were stopping that adwuma say ooh sister adwuma no na wo yi me film. Intime me de na eno na afi me no ye na wa wo control no because adwuma kwa na wo say control oledu ye adwuma no me menya $1,000 da. So am diska na ye adwuma no. Sika na de twa mama kalimu no na wo ba wo gira me so say me fentua wo mo. So na nkenye ne sa because mama kali no no ye obi a na oba cha na ne bi obetwim condemn. Oba mi twa sa wo sika na mama kali na 400 cedis a day no. Ana me mama kali no. Me ko mama kali no otwim condemn. Otumi be ye adwuma gidigidi. Ye no no ko secretary no mama 1.5. Me mama no na me so struggle be jara me ko fi. Because me to work state. Or edwuma no obremai. Nti me take us ka film 60 series and 70 series film kra na. E better 80 series. Me tumi dey dey. Imagine say na me ko so mama kali ba me ho no age me 400 series. O say me me mama kali na so be bad dia. Na just a first day na mama kali be ya edwuma ma na 300 series no. Na ni anso okasa kasa wo ka ni. Nti na ko du fi film ka sa me kire me no. E film me tua mama kali sika bia o de mani bia. Mama kali me ko de say so am ya na me to me nsuo. Me na to me energy drink ono woni me ba na to me nsuo ma to me energy drink. Na me de ye na dwuma ma no. Nya me ma dwuma o. Na me de ye na dwuma ma no. E to da kura nya me sa to me bia no ko na me sa de pro sama no. E do enyu akwa ko to mo 25 cedis no de abre. Nya sa mama kali tisi e. Fa na mama kali to ko kuma no. Mama kali ba me say so a me adwuma na ye o south. Adwuma wo ba ye fa so ama me a wo be kan ho asema wo bu adwuma yi. Wanya adwuma ma me biem. Already he Paulino busa wo say na akura no ka kire o Paulino esini ni wonim nyansa wonim se bibi sampo besi a de na so ye o sa akura no kopeni no ho na wo kosere ma mesra o Paulino busa de asem na ka kire no wo ka kire nsese me kana broso obi da me mabam no di nkoma me no betena so wo ho abewa eya o ma me kosa me mudu me ha me mpe de bia wo nso na pushum komudu em I've sacrificed a lot for you. Me, o fema na do 11. Sama toda so wonya ho. Obi kwa matera no wedi nkomo 7 na wo refi so obe frɛ me. Because say kwa na wa che kwasia na to oni hweye. Me frɛ na obeba. O tu fema na do 11. Ba 11:45 na te VIP mu ba. O le di me pa chaw, o di me start ye adwuma. A fa di e o ka che say. O ko fa brema for payment system e di aba wo honom. Bi fra kra ba o le di nyona twom kesa ma me. Me ba na wo ma me kesa. Me from day one already me de odi acha me bia me kai me no nanti me no nanti ache ba se me no be ya abro ma afie already he de bia interview e be start abro ma afie na kwa ba che de ho afro no already na me frɛ o tia wo me o se ni mi ska me dunya already na se ni 50 cedi 100 cedi man so can do for me se me hu wo nyina man so can do for Usika kashi ya biche me na 150 series. Uni msada udi sasa skanuma me. Udi sasa skanuma me obo me. Nye pizza live adwuma nkoja ma akota aduro. Anadwubi a me no gyina ho no ma. You who want to be no. Sada wo yesi nkoja de kota aduro na chem 1.5. Sa se me na me no mienu nyina gyina na ye hu ye no. Wote ni baby da. Me no me nye sene chewu. Wo lo ma di komo bebre. Isam ka se me jimi me ho na. Uni msama nko nsema bitu akegu abonten. Me ni atitu.
Una umume. Me ya hard to. Already brabo se bu busa Kwabena Boakye se Haruna Alasa brabo bu busa mase me ya hard to. But I respect you, don't respect me. I cherish you, don't cherish me. Umume. And one mabodam. And one mabodam week way ni me hiti na ke Frank bedun ti amoaso. Until on try me ba. Frank, no my din say adwuma I'm telling you, the police that time, the court that time. Vivian Jill my side because that me be fra wo be resist asem no. President kire say the opia me no. The opia me na say ohun say Vivian e pia me. But we ohun say side adwuma na me ye no. Nye Vivian ma miska. The be jin for hard and money. Adwuma na me adwuma na ba ye wo. Me ton 50%. Me pese me include papa no. E bia na wampe. Me ton 50% de man no. Scanner sanso me sa kwosere no, o sa mam 80 million. Eno po de paper na so. 50% na de paper da so. O ma no 15,000. Sa adwuma no adwololo mu nyina wo mhwe ma no France mu. Oboase kumase enkran senya bleku. Do you know the cost? From Beduti amoa. Wo de atwan me no baba be wie. Vivian tina na me mbeka ho ase me kwasa na mo de hye no. Ono so wanye bibia amoa me. Vivian wa fam se boda me nyoma na gime. O hiti ba na ya fra Kwabena Boakye ato $300 ma no. Oje $300 anu wada ase. Magiska na wie na makọ na amasa sani voice ada wase kwa no asa wie on sani me voice de ama me. Ha abrewa. Eno ma troto ate. Eno ma troto papa. Wasina kwa ka cho wa troto. Wajaki so anu wajaki. I'll do this with you. Me si unchan biem. Me kasa se mo ya kire wonne. Me si unchan biem or the public place a year se word yan se sinfo ade. Me utumi nkume. Utumi pam free sinim. Enyo na de mba sinim. Me ba se me ba me metiawo. Sade o maba be didi matam na me hu a ye ben wa na elo mba me bi ne ye msana me be. We are wicked people. Money me nam sa na mawu no ma ba be se brass band o bo ase na se dom na ase no ma ba be twi ma ba be gina stage so aba be di dance ye no ma ba be gina stage so aba susu hunu se de na mu feel ni panama abrowa enu na we interview ana o ye abrowa wa matroto nti me kasa se ya on se de wi me kasa se no enu na mire bi kwa mboga be send message se wate so no me nya adwuma biem me hiti ba sa no pa no ana ho yira na efi o ya tag se ni mu ade yes. One shame ye if me ye lawyer ma sa na ntro be chance me jimi a say na me kono sa na obi ate bi obi emu hit we no bi obi emu but the adina me mefem no obi no mo fasa je no be kana no tu me anytime me make me stroke wu one mama drink too much omo mo be me nkomo e ba ko me no mu se bia o se kiska sem ye ka adwuma concept e be no na me to na me di wo nkomo ye be kire na be ta ye be ka concept ye nkotwa we no na me di wo Vivian nkomo kojoloki minia mon tra se na mon kan se Kwabena Boakye ahoko no wi mon tra na mon kan se Kwabena Boakye no ahoko hye ni wo begimi ni be hye na me begimi because de bia na ma ka ba no tum na me di mochi no me hye na me di mochi sabe kwase ya wotifie dia wa mo bra wotifie kura no eduru yi a ne ho ba mfa so mo hye nkonya wapega brand kakraka we nso wo maame na wo pagya ame no wo fa me nya bini na adema eta nti industry no mo maka nyina saa nsi na like we nya no kana dwen kire me se me baby ogina kura no mpese obehu me ni mi suban say nti na me na industry ma me bressa na hey offer I love you but that statement that you make pay me 925 beto se me trecho su 925 enye su na me pe o but na sheme munyina monum wo problem and munyina ma cheche mu semu ya fra Vivian die na me meji bibia afiri makomam na metumi nya be 1 year bia ka me mfie ho a me da transfer hwe me manim na Kwabena kasa wie ya ana meto fan tinta kese mu TikTok ho no mo ntima ga hawe no so na so mama ko hwe se Vivian Jill kra be kasa na me ko ye no na Vivian Jill a make post bi a post wo tire mu say wanya ko bi wode wanya ko bi na wo tire say me
maye bia manipa pen na se nipa se o mun ka de maya o de jare mo mun ka mun se me dini che se am say Vivian se ma wo de yengoti sana oka mimi obi bawo maye bi amanipa ankasa maye bi amanipa bebre ene mabre na se mesi meji ma home kakra na ma concentrate wo mia me so kakra na enu nti nipa hu de maya moma enya hwe me ye nipa mitimi nya ni nyina se me mentimi anya ma wo ne na se enu ameye ma wa pa obi foforo no nya ma we se da foma oh yes de metimi ena maye no cause mimi nim se maye bi ena nyame na akra so nim se maye bi ti de maya ma ni bia so we hu na se sei na o kan dia awo no ano ani de metimi ena maye no ntimi nyi ni nyina me ye nipa na mse Vivian se ma wo kan dia ebube ni atibeti fia do kom fie obube mesi beti ba se se mi soundly response to Kwabena Boakye but Vivian Angasa de ono Angasa officially or my reply but the action in the demon and na de I saw no Kwabena Boakye e was a way abi asem se be Kwabena Boakye e de ni bre e kasa wo Vivian atwenedi Vivian atwenedi ama asat now no odi no ho hwe Vivian atwenedi wadwen ene say show comment section ho no mo e fama me aha ipenya block me be ma kire wadwen e de ama me akra